Viš kako ovaj zid lipo ravan, a ja sam čuvao stari da bi ubrali ovako jednu što ravniju koliko su mogli biti ravniju. Onda bi jedan dotičan sta blizu mora, a drugi bi uzeli kolce i neki čekićeli što su već imali. I onda bi ovaj sta ovako i on bi svaki 20, 30, 50 metri zabijao kolce. Onda bi on njemu govorio, malo livo, tako dobro, to te zabiji. Kad bi se uspjeli na brdo, onda su došli na brdo, ali znala se međa kako treba ići. Samo što bi nailazili na prepreke, na velike stine, onda bi to se malo zaobišlo. Ovo je najmlađi zid korunarski. Sagrađen je 1959. Koliko ja znam, poslije ovog zida nije se nijedan pregradni zid u Kornatima napravio. A ovako je ravan i ovako je dobro napravljen zato što je riječ o jednoj moćnoj obitelji koja je to mogla platiti. Generalno su ljudi sami obzirđivali svoj pašnjak. Međutim, oni koji su mogli platiti, plaćali su najbolje meštre. Najteži dio te gradnje je bio pristup moru. Naime, betona nije bilo, gradilo se usuho, moralo se doći do same obale da ovca ne može zaobići zid i preći na drugu stranu, a kad si došao do same obale, izložio si se pogubnom udaru valova. I ljudi su se stvarno domišljali koje kakvim rješenjima, zaokruživanjima, formiranjima kvadrata, stavljanjem većeg kamenja. U mnogim slučajima to funkcioniralo, a isto tako vrlo često je to more rušilo. Naš protagonist, Krešo Katičin, je bio kalafat i on se našao u svom portu u Strižnjoj i gradio je baš taj famozni zid od mora do mora. A prezidati krš iz Strižnje do Gornjega mora ima 3 km. Mi 3 smo radili. Žena i sestra i ja. Ali ne možeš to zidati svaki dan. To možeš zidati 2 put, onda ti 2 dana, a najviše 3. Onda ti procuri krv na ruke, na prste. To je kamen koji je hrapav. Onda on usput zasnovao jednu malu gajeticu ispod svoje masline i počeo graditi brod. Onda bi 2-3 dana bi se gradio zid, 2-3 dana brod. I sad je, dok su gradili zid, išli su ravno prema jednoj Crniki. I on nju odmah stavio u svoj brod. Međutim, Crnika je bila velika i njemu je odgovarala točno za onaj komad koji je on zamislio. Za ovo mi služi. Ovo je sve jedan komad. Viš odve do dve. I sad, kad bi bio on ovakvi, kad sam ga posikao u Crnikah, onda bi ja lako njega nosija iz Crnik do mora. Ali on je ovoliko veliki. I u njemu ima 150-200 kili. Ako ga ja pripilam vode, onda ne valja za ovo. A onda, kako ću ga pripilati da bi ga ja mogao skoro 2 kilometra nositi na kostima? Ja sam bio onda mlad, imao sam 23 godine, sam mogao 150 kili nositi. Ali sam mogao 200. Da bi je mogao toliku odnijeti na more, morao je prepilati na pola. I onda sam donio odluku da donesem ovi šegac i da ga pripilam ovako, viš. Ovako. To ima pilati dan i po i 2 skoro. I onda će mi tek valjati i va strana i va strana. I onda u njoj neće više biti zajedno 200 kili, nego će u ovoj biti 100, a u ovoj 100, onda ću moći priniti na more. On ti je Crniku sad, to je dalmatinski hrast, Quercus ilex. To je tvrđe od crnoga vraga. I on je sa običnim šegacom, običnom ručnom pilom,
zelenu crnikovu prepila od zgor do zolu, da bi je mogao nositi i da bi mogla biti vrijedna za ono što je on zamislio u brodu. Eto ti herojstva onoga doba. Kaduja, Slavuja. krasno miriše. Puni ti dušu čistinun. Vidi kako krasno daje. Ovaj zid već stoji, bit će 100 godina i još će stati. I ako bude pametnih i razumnih ljudi, onda će se to i obnoviti kao što smo mi. Za 10 godina što sam bio u parku, obnovili smo sve ove zidove, do i dilo Kornata, sve dokle oko seže. Sve smo obnovili. Znaš šta je sad problem? Kad sam radio tamo kod Jadranka, onda su neki Kinezi prolazili gori. I prošli su preko zida i razvalili su ga. Ja sam došao gori, ja ih lipo tumačim da idu doli, da imaju vrata. I ne smijem grubo reći, ali nisu me poslušali, nego su oni... To je najveći problem, što oni najviše rušu te zide. Ovca neće, ovo je visina nekih 1,5 metar, 1,40, obično tako 1,30 20-30 se radilo da ne bi ovca priskočila. U jednoj prilici kad se razgovaralo o tome, to mi je jednostavno tako došlo, ja sam rekao da je to u stvari Magnificat i Rekvijem kornatske suhozidne gradnje. Međutim, sad bi mogao reći da nisam bio u pravu, mada je to poslije ostalo i zapisano. Naime, nakon one nesreće koja se dogodila na Kornatu, arhitekt Nikola Bašić, neću propustiti priliku reći da je to moj prijatelj, je došao na genijalnu ideju da u stvari napravi novi Magnificat za suhogradnju na jedan beskrajno jednostavan, upravo bi se moglo reći banalan način, formirajući goleme suhozidne križeve na mjestu na kojima je pojedince zadesila nesreća. Ti su križevi ogromnih razmjera. Dodatak tome je to da su te križeve izgradili po želji samoga autora svi ljudi koji su voljeli taj tip gradnje, dakle i vatrogasci, i studenti, i učenici, i građanstvo. Dakle, to su svake subote išle velike mase ljudi da bi sudjelovali u gradnji tih križeva. Ja sam priliku imao čuti jednog pametnog čovjeka da su kornatski zidovi kineski zid u malom. I to je točno tako. I tima našima ljudima je trebalo napraviti u Murteru jedan spomenik suhozida, jednu 4-5 metri suhozida, da bude i na spomen, zato što su izradili čitave Modrave, čitave Kornate i čitav škoj Murteru.